Prije početka ovog videa zamolio bih vas da mi napišete šta sljedeće da snimam kao i ovaj tu gospodin. Također bih vas zamolio da se subscribe-ujete na VMGPV. Također i na KMALOID. Imate link u opisu ovog videa. A sada uživajte u ovom videu u kojem sam pokidao svaki svoj živac da bi ga napravio. Jer mi šteka i morao sam ga 2 puta editovati jer mi se izbrisalo. Bivalo je to jednom davno. Postojale su samo 2 rase na ovoj planeti. Čudovišta i ljudi. Jednog dana među 2 rase izbio je rat. Nakon duge bitke sve se svršilo krajem. Ljudi su pobjedili i prognali čudovišta u podzemlju čaroliju. Ljeto 2010. Jedan mali idiot je otišao na planinu za koju se nitko živ ne vraća. Slučajno je upao u jako duboku. Kada se probudio, bio je tu. Untertale! Kojim se ja ovdje stroni nodiš? Ide ovako lijepo, fino. Nema Flauija, logično zato što sam već prešao igricu. Vidio kak ja dobro kariram, nema boljeg, ba. Na ovom dijelu sam se zapitao šta bi se desilo kad bi ona sam markice pogriješila, mislim. Dovoljno je malo da se pogriješi, da stane pogrešno, da se nešto desi. A few moments later. Evo stigao sam u ovu fajtron gdje se pojavljuju oni ljigavci, svrkotrk i onaj skrekebulj. Flicken this mine! Bio sam malo konto pa skonto da je malo muzika malo prejaka, znadeš. Pa što ne bi malo smanjio, znadeš, a kao ne znadeš, onda tač ja. Kao uvijek ovak skipujem većinom, zato što sam ovo već prelazio 100 put tutorial. Zašto onda ne bi se skipuo kad je već tutorial i znam tutorial. Zašto uopšte postoji tutorial u ovoj igrici? Gdje je ovo ide? Ovako. Ja. To haman taman što sam rekao da znam se ispostavilo da ne znam, a? Ali eto, znam ja so pastu. Znam ja to prelaz... Dva frogita! U životu mi se nije desilo da se ima 2 frogita, da ima 2 frogita. Da ima 2 frogita. Svata krake bulj. Da pokon. Oj, malo ja kad nisam stao, jel ovdje sad? Jes, tu je sad. Ne znam, ja uspio nekako klip nekom baču. Pa stao pola. To je ovaj glupi kamen i... Ovaj tu lik mi se u život nije u Ruins poravio. Ja mislim, jel da? Ja, nije. Uvijek je na onaj, gdje bude Undyne. Napokon! Sad ide ovaj tu dušman. Buna bolan ba, buna bolan ba, buna ba. Slušaj muziku, dobra muzika, viruj ti men. Really not feel up. Čak, nisam stigao da pročitam. To je sve Simon i onaj koji je napravio ovo da bude tak kratak tekst, da bude kratak tako ko je napravio sranga bilo isti. I was just over my head. I'm sorry, I was Demsa! Sad je već otišao. Zašto ošao? Neću ja da on ušao.
Što je ušao? Zašto je ušao? Klikni dize! Idemo vame! Sad, ako me pamćenje dobro služi, ideš sam ovako. Ovdje tu bi trebala biti... ova... možda ne... joj... to moraš biti tu. Nemo biti tu, nećeš biti tu. Ajde, kao mi je. Evo ja sad sam miljio reći ide. Idemo vane i ako me sjećanje dobro služi, sad ide van gore. I onda ide ovdje. I sve sam tačno pogodio. I mogu na to reći. Sada ide vame pravac zato što vam ima toy knife i to se more prodat kod Temi Shopa, mog omiljenog lika iz Undertale-a. Da ja to ne savujem. Da ja za spavanje idem. Spavat. Burek! Popit. I nastavit spavat. Ovo je to. Alo, ba, ođa, kuć! Želiš znati kako da odeš kući? Pred nama je kraj ruševina. Postoji samo jedan izlaz iz ovog untergrunda i ja ću ga uništiti. Nitko neće izaći iz njega ponovno. A sada budi dobar djecak i vrati se. Svaki čovjek koji je upao ovdje htio je da ide tamo, ali je poginuo. Ovo sam ponavljala opet i opet. Ali me nitko nije slušao. Oni su pokušali izaći, pobjeći, umrijeti. Naivni dječače, ako izadeš iz ruševina. God će te ubiti. Ja te jedina mogu zaustaviti, razumiješ? Idi u svoju sobu. Ne valjda da mi se suprotstaviš. Stvarno želiš otići, pa nek ti bude, prvo moraš preći preko mene. I sad se borimo, idemo je sperat. Jer što da ne bi spero kozu koja je bila ko moja mama dala mi burek. Ko mi dadne burek, on je zdrav čovjek. On je dobar čovjek. Ovo teže od Azgora, jebate. Ja sam ozbiljan. Ovo bi trebao biti prvi fight. Teži od zadnjih fajta. Staju. To je unfere. Ubit će me žena. Koda žena će me ubiti. Vidio ovo. Joj, da li si ti, ma neću ti ubiti. Gdje se hila? Pusti to kad budem jedan HP. Ili neće se nikako hila zato što sam uspio preći. Ja mislim da sam jedan ubara čista zato što imam 2 HP. Pa zašto ne bi bio? Hajde spada, ovo skipuje malo. Evo napokon, evo. Valjda je završilo, čekaj, još ima. Ajde. Evo napokon, jebati. Ode ona! Pogleda me i ode. A ja idem u Snowdin. A few minutes later. Ne, ja slavu iako obično i... Eto! Eto, kraj Ruinsa. To je to bilo za ove epizode. Mi se vidimo u sljedećoj i... Aj bruto, ćao!